Welcome back to my channel. Ani channel Norok no haino hai lamsuko ang tini haino hai Norok ni bagai te kisa ketal topic tubui faika abo hungka hangke ang thangnai sal rogobo thangnai ani class rogobo ang Norok no shaka abo hungka hangke learning theory aborok no tei shaka tini te kisa clear englainai tamni hingka hangke ang theory ni kaisa explanation tubna naitongo aboni bagai theory no tei ang kisa Norok no kokshanai tinini topic engka what is learning theory tamo seng shaimana thangka hangke learning theory engka seng borok ni tomong phanong theng malmata ni tomong phanong theng malmata rok bahai ke sreng eba borok bahai ke sreng asreng mano bom haike saimanai abo tiklaina thangai gobangma psychologist jokno borokni juda juda doctrine haikeba motobat tiklaika juda juda motobat rokno no hino eba motobat eba tamhinani doctrine rokno no hino learning theory khaklayo norok buji mankhna borok bahaike sreng eba malmat rok bahaike sreng asreng mani theory bahaike borok abono srengkha eba samung no eba theory no karina thang juda juda wansok mani tei borok kari laikha abo hai juda juda psychologist rokni juda juda doctrine eba motobat rokno no hino learning theory khaklayo norok bochikna next faidi hingke jeng tabuk saiman lainai types of learning theory dalbusuk tong naidi norok oro number 1 no khna screen no number 1 no associationistic theory bo hani mano jingbono haikeba behavioral theory bo hani mano stimulus response theory bo hani mano obo hangke learning theory ni dalsa point hani mano ta hangke naine di associationistic learning theory eba behavioral theory hani hinjago obono tamni bagai stimulus response theory hani hingka obo hangke kaisa connectionism ni part klayo o jagao hangke seng bom hairok no tei sreng oro hangke nainai di kaisa mani bai tai kaisa manai no kaisa geringjak tei ingu borok amhai je theory no hangke seng bono behavioral theory stimulus response theory tei associationistic theory hani no kaisa mani bai te kaisa geringjak tei ingmani je gereng mani connectionism bo hani mano jeng bono abono hangke seng associationistic theory behavioral theory eba stimulus theory hani seng shaimano khaklayo norok buchi tongna number 2 hangke molar theory field theory eba gestalt theory nei tongo gestalt theory hangke naine di o puilani o tang norok no sawo kaisa te kaisa bai kaisa tam hanani stimulus by response ang teisa first point ni no khursawi tongo stimulus by response theory hini hinjago stimulus gangke rom di tabok kaisa manei example bari rok to gobang mano mokhai gobang kok bari rok no mokhai thokjago mokhai nukha hangke choni khotei automatically ba naturally yori phayo haida chana musumani bagai hangke eya jaga nainai di o jaga o stimulus eba manei attractive manei je nono sotonai haida o jaga o stimulus hangke kaisa manei ba thentrei hangke je response hangke chini je khotei chorai mani automatically je chorai phai mani obo hangke response ni hinjago obono nainai di o je thentrei bai je khotei abo bahake connection engka iabono tei sananayo oboni bagai obono connectionism theory hini bo sajago number 2 hangke molar theory field theory eba gestalt theory o jaga hangke nini holistic perspective no tei sajago tangai hangke joto tamhani sanai tabok obono romdi kaisa manai no nung nukha manai no tei pula nini senso thangman pore nini manai no tei nung gobangma kothok wan sokmung phayo obosimia o jaga o nini tamhanai social tamhanai tabok society wo nung joto borok bai bahaike gedalnai nini tamhanai wan sokmani nini english bai bangla bai tamhinani gyan mulok toto haikeba bodik toto nini bom tomni ba nini wan sokmani fan no sajago aro o jaga o bono te kisa hna bono seng cognitive theory hini bo seng saimano genorok obo tabuk facha bujiglak jefro theory explain khlainai afro norok clear ke buji manai
नायनायदि orang थाइजोंबो तामसागा associationistic theory एबा behavioral theory stimulus theory response theory अबनो जों दालनि खे बागै मानो काइसा हंके कनेक्शनिज्म आं नरकनो थाइजों सामानि जे थेंट्री बाय ओ जेसिनि खक्ति बाहाके आबो कनेक्शन अंखा हाइता जों थेंट्री नुमा बाय बाहाके सिनथाने खक्ति ऑटोमेटिकली फाइक्या ए आबनो बाहाके आबो कनेक्शन अंगै फाइक्या मा ए आबनो साना नायो आबन बागै बनो कनेक्शन नि कनेक्शनिज्म हनि हिंजागो ताइ काइसंके कंडीशन नुगै काइसा ताइ काइसा बाय गोरोंजाक्तै अंगै थागो आबन बागै जों बनो कंडीशनिंग हनि बो हिंजागो आबो आं नरकनो थाइसिंगो साका जेफ्रो थियोरी एक्सप्लेन खायो आफ्रो नरक क्लियर नाय के नरक अबनो बुजिखना खाख्लायो तैकासा हंके नायनायदि जों अब मॉलर थियोरी फिल्ड थियोरी एबा गेस्टाल थियोरी अबनो गांके जों कग्निटिव थियोरी हिने हिनो जिनि बुद्धि बायसिनि जे वानसुगै जे शिमानि बा आमहाइता आबनो गांके जों कग्निटिव थियोरी हनि हिनजागो नरक गोबां मा परिखना बाक्सा कग्निटिव थियोरी नि बिसिंगो ताम तंगो हलबार्गनि मॉरल थियोरी तंगो तै तेबो गोबां मा तंगो नरकनो आं तिरक काइसा काइसा के एक्सप्लेन खलायनाय नरकनि बागै बेलायनो हेल्पफुल अंगनो आं खाख्लायो गांके नरक पुलेनसिमि पाइथक जरानै जे नाय तंमानि नरक खाख्लायो किसाले बुजिखना गांके दिनिन बागै आशुकनो अंनाय नरक आनि नेक्स्ट भिडियो नाइतोंदि नेक्स्ट भिडियो नरकनि बागै आं तुबुई तंगो थर्नडाइक नि लर्निंग थियोरी ट्रायल एंड एरर मेथड नरक आनि चैनल रो नाइतोंदि गांके नरकनि बागै बेलायनो हेल्पफुल उंनाय तांगै गांके अबतो साइमान नरक जरा टेट एग्जाम रनाय रक जरा B.ED खलाय तंनाय रक बरनि बागै बेलायनो हेल्पफुल उंनाय Thanks for watching my video. If you like this video, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.